Ginpahugot Eastern Samar Police Provincial Office kun ESPPO nganan mga lokal nga estasyon ng pulisya ni era kampanya para siguridad ng proteksyon ng komunidad. Iniin pinaagyan malang puson nga pagdumaren ka ugop symposium ha Municipal Gym han San Policarpo kakelep nga adlaw. Ang sabing aktibidad ingim pangunahan ng personnel han Dolores Municipal Police Station ha pagdumara han era Acting Chief of Police Major Yumorfo Batlanggaw. Kaupo ni ESPPO pinaagi kan Captain Resmia Alico, Chief and Women and Children Protection Desk, hailarom han liderato ni Provincial Director Police Colonel Ernesto R. Macasil. Kaupod gihapon na nasabing aktibidad ang persahan San Policarpo Municipal Police Station nga pinamumunuan ni Captain Beverly Ann Barido, Officer in Charge. Ang symposium ang gintambungan hin parent leaders nga nagpakita ni ira suporta ha pagsurapuhan kriminalidad. Naging sentrohan iristorya ang proteksyon han kababayenan ng kabataan. Diin gin-explicar ni Captain Alico ang mga provision han Violence Against Women and Children Act. Samtang gintalakay naman ni Captain Baredo ang Safe Spaces Act kung bawal bastos law. Naghatag hinmahinungdanan nga diskurso hi Police Corporal Brian Ampong may tungod ang diri maupay nga epekto han illegal nga droga. Nganan estratehiya han kaugop anti-criminality han Eastern Samar Police. Gintagan hindoon ni Police Master Sergeant Richelle Buna ang kampanya kontra online sexual abuse or exploitation of children. Samtang naghatag naman hin awareness hi Police Master Sergeant Jason Silada may tungod ang peligro han terorismo. Ini nga pita din nagpapakita han dedikasyon ng Eastern Samar Police nganhan mga lokal nga unit han PNP ha Eastern Samar nga masiguro ang taluwas ngan morayo nga probinsya pinaagyan aktibo nga partisipasyon han publiko. Didahin nga aktibidad gintagan hindoon nga ang kaugop kong kriminalidad at tuhan ngan utdon gobyerno ugupan para kamurayawan ngan kauswagan indiri ila usa nga programa kundi usa nga panata para mas morayo nga kabubuwasan ng mga istihanon. Ang kapositibo na sabi nga symposium inasagihapon nga dako nga pitad hapadayon nga implementasyon han PNP Patrol Plan 2030 kun Peace and Order Agenda for Transformation and Upholding the Rule of Law. Pinaagi hini nga inisyatibo iginduduso han Eastern Samar Police and Community Perspective na nasabi nga roadmap. Diin ang kooperasyon han publiko ang nagiging pundasyon han tinuod nga pagbag-o. Sumalan liderato han ESPPO ang pagpabasko ni barohan parent leaders may tungod ang mga balaod inagpapakita han seryoso nga hinyapan Philippine National Police nga maging usa nga organisasyon nga highly capable, effective and credible pag-abot sa tuig 2030. Ini nakatutok kakatuyuan nga makuha ang bugos nga pagtapod ang komunidad, pinaagi han edukasyon nga aktibo nga pagpartisipar hapag mintinaran kahimyangan ngan kamurayawan ha komunidad. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.